Poknek zon thla ni som ni pakwa sang ni som ni paruk kan lo thleng le ta a khovel thuthar langsar te kan han lor le dona ngai thlatu zong te milong ai thlak sak tu te chunga lom thu kan soi rualin chi bai kan han buk thar le cheu ani ole thupuya kan lut nga langa tunlai chu hei gulf bial boina khovel mi pui ngai ven ani meka ne chuti rualin US le Iran in bei mek nili chung chu ral thuam pu kan cholta a inka hai in biak na an nei na turin tuna hian ral thuam manga anin beiton na chu an top san ri ania chuti lai chuanin nizan lama borok thar an om le a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Trump mudona hetianga Israel Prime Minister ina US amudon lai borok a hian Iran chuan thoman ron chuale a Jordana US mun ma ballistic missile pali velin an kap hi US President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in mutur chumian du lo ziale pressure lianjok Iran ina siam an tumna ni te pona langa hemi hnu hian he thu kan bot se lai thleng hi chuan borok thalo zok athlen om phriat ani lova marachu helai bial news thren khatte hanen kualila ti hian kan hmuchop vezel dona kanon puang songhal molmol mai dona ni Iran launched ballistic missile at the US force in Middle East, Centcom says in Iran International Hianaron Puanga Iran chuan ballistic missile US sipai omna Middle East a kaplut le ta ti chu US Central Command thu chua ani tuna hian borok tang tak om chun zom meka Donald Trump le Benjamin Netanyahu de chuanin White House anin pia anin kom na Iran hian nuclear ral thuam anei turani lo ti chu an pom nona thu chua siamin an tar lang nona he hroi tu pani te hian in kung kaina thatak an nei rualin ahma zong aya in kung kaina thajok le tho ho na thajok manga malak dun an tum thu an puang chianga he thil hi Iran tan chuan munom lo tak ani ome Iran Joint Military Command in a thu chuan siam danin ram rang le company rang ina Iran thil nei assets angchi an frozen angte an man mang ho chu Hormuz Strait man an phaldon no thuan soi Israel Defense Minister Israel Katz chuan United States chuan Iran energy infrastructure Israel na beitur min block sakani ate US hian Iran laka beipui thlang na lian tak Israel na kalpui tur chu ala rem tilo ni in Israel Defense Minister chuan soi heti lai hian nimin pialam ani zokang chu khan Iran chuanin kumin kumbul lama Iran a protest lian tak om kha kan la re ome khata mo phurtu panni te an khai hlum le ta Iran hian in hremna atan in khai hlum hi an la war khop maya chena ti lawa chuan in khai hlum war ber ram hanna ni mekani ole US official chuanin Iran launched fewer than 4 ballistic missile CNN in apuan danin Prime Minister Benjamin Netanyahu le US President Donald Trump te White House in biaka nget zo ka in kung kaina kalpuya Iran in nuclear al thuam nei turan ni lo tia thutluk na an siam le nu hian Iran thin rim chuanin Jordana US munan kapa nizan lama thil thleng khania heta hianin ballistic missile pali vel Iran hena ka blut ne soi ani Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuanin ballistic missile engemozat US force Middle East lama Middle East US sipayom na laman kap lea US Central Command in an soidanin Iran hian surprise attack na tum niberina lang nilan soya amma ero chu heng missile te hi ballistic missile te hi lo ka thlak sak vek an ni tin US Central Command chuan an soi nizan zan tirani khan Islamic Revolutionary Guard chuanin ballistic missile engemozat chu surprise attack kalpuin US sipayom na Middle East muntran khatan kap ti Iran International hian atar lang boka heng Iranian missile te hlotling takin US force ten an lo kap thavekani ti in Centcom thu chua chuan exan tar lang bokani heti lai hian US Iran in beiton na tlemin han deuh hlek ma sela Saudi Arabia te Iraq te Jordan te chu drone manga be chun zoman lania ama ero su Iran takhi chuan tilo ma se adu du ati koi theile an nuaya helpola khoi te ache tir thunga heta Iraq a heltren khatten
Saudi Arabia, Kuwait le Jordan te hi drone mangin an rakap reng ani nizan lampo khan Saudi Arabia Riyadh a be pui thlak na drone manga kalpui ani a Iraq atanga ka chu nge ani thu an soi ani Iranian rapper pakhat chu January thla protest a telawang khan innam hnoina lian tak anei wangin Iran chuan an khai hlum zinga Iran chuan an khai hluma manam Nawab Safavi ni in kumsom ni pahnia nia Persian trong manga reptrin ni in ani hi January thla toplam khan man alo ni to tuna hian thi tur chung thu relani nuwa Isfahan ko chuanin thi turin chung thu arela nimin lam khan khai hlum ani hetila hian US Naval Force te chuan Iran longchol mun anla dang chat meka tuna hian Iran longchol mun Hormuz Strait ami dang chat tur hian US Indo long som ni rual ten tuipui a anin zar phar meka Iran le kai hnei long thanem tak an kir tir to bokani US Naval Warship som ni chuang Middle East US military mission le blockade kalpui tur hian an thlen bela steel wall blockade ti thupui mangin Iran longchol mun hi tuna hian dan mekani Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Ukraine lamina Caspian Sea Iran longan beina khan longmi pakhat Iranian sailor pakhat athi ni na puanga Ukraine hianin Russia malakna dancha atumna lama Iran long hia kap nia soi ani Ukraine sedan chuan helong hianin helong hian Russia man tur ral thuam tam tak Iran atangin phur ni na soya chumi ni wang chuan Ukraine chuan helai Caspian Sea Russia ral thuam phur long hian kap ta ni an puang ani kha khathil thenga wang khan Iran le Ukraine in kara borok tang ta ko meka amai ro chu in chan ton zui na emo khatiang kha ala thleng le ta chialowa anin ngur viau thung borok thalo zok po thleng thut thei reng ani o ni zan lama Iranin Jordan US sipai mun an ka chu tuna khovel media lian ho tlar mathu pui le anon focus deu ber hi ani meka disina kan puan tak angkha thil thlen dan chu ania US President le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ten in remna le chakzo ka tho ho tumna thuthlung an siam hnu le Iran hian nuclear al thuama nei turani lo tia an thutluk na omsa an hannem hele hnu khan Iran a thinrim viau nia soinia hengani wang hian Jordan US munte Iran chun ballistic missile manginan beile ngalani hetila hian US le Iran in biak na kalmeka hian Hormuz Strait along kaltlang te na trengin engfi ma la ka ni turani lo ti chu US rotna ania hei ama US din na pakhat po khani hrim bokani ama ero chu hei hi Iran lam hian an rem ti lo ni in langa Hormuz Strait hi thunun chhun zom an tum thu te Hormuz Strait chu Iran ram le thunei na ram chunga nia an tui pui ani anga an enkol chhun zom tur thu Iran hian an soi thung ani ole US le Iran inkara in beina lian tak tuna region chok tori lo ma sela nisina kan soi ta khan soi chhun zom le lokela Iraq a hian helpol engemaw zat an oma US do thin tu le an hun ma be thin tu helpol Islamic resistance ho an oma inchu me ba ka helpol rang te pon om heng ho hi Iran hian in ral thuam sum mangina tran pui thina Iran hian adu angin heng ho hi rala do tir thina ni ber maya tunma chuan Iran hi direct in a chachuak ngai lova heta Lebanon Hezbollah te Gaza Hamas te Islamic Jihad te heta Yemen a Houthi te Iran thlop tu le Iran ina lo pui thin te anni chung ho mang chuan Iran chuan US Israel mun te rol rala chet na mangang khan lo be thin ani kunan kal chho zela Iran thil ti ani zia chiang zokin an ra chawa nikum loka sanale somni panga apo khan US le Israel kha Iran khan ron ti boy khop maya sange somni panga phe kha choni ni som pani chung zat kha Iran le Israel khan in be na kha Indona khan nei nge ni kha khamitum khan ballistic missile drone thanem tak Israel kanan Iran khan an manga Israel khan no kap thachar chara US force te panon ka thlak pui boka khateng khan borok lian tak khan nei ni kha khata khan Iran ngei chu ama aronin lanta a teng chuanin hei voin borok heron thleng chho zel chu nia tuna hian US nen in ka hai angreng Indona anan cholsan leilok zo ania
hemi chung hian in biak na kalpui chho mek ania Trump chuanin hei top na tur ani tuna hian Iranian he in biak na hi ati hlotling lo ani emo a hlo chham le ani chuan ti in a soilok ang khan Iran Kharak Island munte AI thalak te an post choya kha US force chana an bomal dur lai thalak ani khatiang chia khan Iran chantur chu ani don ani ti in Trump chuan a soi chhun zom ani kha chutiang chu ni lai mek chuan Saudi hi Iraq lamatanga be nia mani deuh khan Saudi le Houthi in kara borok tang tak kha oma Saudi Air Force te chuan Houthi Hodeida port te le Ras Isa te le mun engemaw zata Saudi Arabia khan be puan thlak ani chumi chanlet na tan chuan Iran tho pui Yemen Houthi te hianin ballistic missile te drone mangin Saudi mun ma te le heta Red Sea chua ka khopui a Saudi mun ma an oil facility poimo tak te Houthi te kan an ron be an ron thlur bing ve boka chutiang chuan in chan ton na khalian te kena omani kha tuna bo hian bo ro kala tang view mai ni Houthi te thlop zongin le Iran thlop zongin Iraq a helpol te hian Saudi hian be chhun zom ani heti lai hian Iran noya helpol Iran nena inzom helpol then khat Iraq ami chu US le Saudi Arabia tangdunin an nuai chhun zom ni in thupuan ania hi ni zan lamathil thlengkha ani US military na thu chuan siam danin Saudi Arabia Armed Force nen tangdunin Iraq militia group an timaya Iran tho pui helpol te ni zan lam khanin do thlona mangin an be ni in an soi US Central Command in an soidanin Saudi Arabian Armed Force nen hian fighter aircraft lo chuatirin precision strike Iraq an nei ti soyania hi July ni somni pariat zan khan ania ni zan lamthil thleng ani chu heta hian Iran nena in thlun zom tlat terrorist helpol then khat mun ma le IRGC nena in thlun zom helpol Iraq ami chu an be ni in US le Saudi Arabia chuan an puanga US force le Saudi energy infrastructure drone mangaron be tu an nia nimin le nizan zantir lampo khan Iraq atang hian Saudi energy infrastructure ti chet tumin drone ron ka ania amairo chu Saudi hian tamzo kan lo ka phlathung ani heti lai hian Europe kho chhaklam buaina ala so sang viau maya Russia Ukraine in kar in be na kumnga zet mai hei tian an kal chhota chu nia tuna hian Russia le NATO in kar boru ka tang viau ani achan chu ei tun hnai ninga kalta chung khan NATO ram chung Romania van Boroka drone engemaw zata run luta hei Romanian F-16 ten an lo kap thla a khoi drone nge ti soi omlo ma sela Romania chuan Russia drone nge ani ti in Russia nen borok po thatlo pha mek ani tuna hianin Romania mai ba ka Baltic NATO Baltic ram le Finnish border ate drone ron lor lut engemaw zata nom thar boka chu ni zan lamathil thlengani drone then khathi Finland ate Estonia te Latvia Lithuania helai van Boroka engemaw zat aron lut ni in Ukraine chuan an soya NATO marlam ramri Russia nena an ramri chu drone engemaw zat lut wangin a himlo le ni in Reuters chuan a puanga heti lai hian Ukraine chuan Russian Baltic Sea region oil shipment port te bein long range attack akalpui le meka chu drone manga kalpui ni in Russia mun ma an oil facility te Baltic Sea le ache velami te asuar tluan le mek ni in Ukraine chuan an soi ani country tangkhan Ukraine hian Russia ram ril jok benan drone te long range missile te pon manga a begin Ukraine hian drone an mangna saviavani drone technology a hian an thang na saviaw maya in do hi chiat na economy tlak tiam na thil thalo takani rualin he Russia Ukraine in do hi Ukraine tan chuan ral thuam thar drone technology thar mu chuana ta na era poimo takan mang chu ani bermaya chuwangin Ukraine hian drone siam chukonga mason na chak takan naya Russia ram ril zo KM sang khat zanga KM sang nil don ami te drone mang hian an be thei tlat to ani chu khovel military world military a po hianin mason na pakhat anga chhiar tham ani hial mai
helai Baltic Sea le chevela hian Ukraine chon malak na thar hakal puya chuti lain Russia drone thren khatte po nei to van boru gan run lut deuh thuaka Estonia Latvia te helai ramri hi Mars thla atang khana himlo tran ne soyania chin Lithuania te po Ukraine drone le Russia drone hanin beiton na le Russia drone inga mozat loka thlak ani rualin Lithuania hian Ukraine drone te pot la ve thau boka hetila hian Ukraine na thu chua thar le vauna vau khan na tharan ti chua hi Iran laka ani nichin kan tar lang to Caspian Sea boruak thalo takka hei Caspian Sea hi Iran hian Russia le China lam abungro alag lu le thon chua na kongpoi mo takania US shrek na an bypass na pakhatani heta Hormuz Strait te Gulf of Aden te le Bab-el-Mandeb Strait te kan soi thina helai longkal tlang te Iran na an block of wangin khovel economy energy harsat na lian taka thleng kan ti kha US po hian Iran longchol manon block chhovele meka Iran tan chon hei po hi thilpoi takani ni khata an chanza thi dalar makta du engama zat ani ve tho boka chungte chu ani lain heta Caspian Sea lam hi atlang thunga Caspian Sea hian Iran hian bungrua emo ral thuam po ni se Iran lama supply na mangani ti kha ama no pon thin kha ni hei tuna po hian in Iran long thren khat te chu Caspian Sea kal tlang le in chuta chuan ral thuam thanem takan phurani ti in Ukraine hian an puwa Iran lam chuan bungro phur long ani ti in anin soifia thungani chu bei alo nia ka pil hania crew member tam takero chan chuam han ni in pakhat hi thi ani Ukraine foreign minister chuanin Iranian counterpart Ashildanin Tehran hian thu omjanei lo le Ukraine beina chan let tumna emo chu tiang chu an chak chuaka hei hi an ti lo top turani tin Ukraine foreign minister chuana soya Iran drone pakhatina Caspian Sea long pakhat an be chungchanga Iran le Ukraine boina kal zela Ukraine foreign minister hian Iran chu avau ani ole puntur tam takom ba se khatisina han kan handu tok le photanga khovel thuthar thil theng thar in dona thuthar le rambel boina te he channel a hian ti chu athina niya milonga changin milonga event sak zel don ya